Sna seas go dtí bhí tréimhse glór mhór ag peileadóirí Dúin. Ina measc bhí James McCartan. Sna naochadí, dimid bhac James chomá I tréimhse eile rathú. Bhain James Moore clúgus cáileamach ó hain rinne Dúin sna chuig go dtí go seas go dtí. Fuireann ar tugadh the stars of the County Down of him. McCartan shoots, it's a goal. In that period, they had one of the best half-forward lines. You had Sean O'Neill, peileadóirí, and you had James McCartan, three of the finest footballers I'd say we've seen play the game. But he was the workhorse of that team, there was no doubt about it. Thug sé an chi agus thug sé farsingach do O'Neill agus Doherty agus na tosathe eile. Marach éisian an son mar says linchpin ní bheith chun má. Bíochas gur imleoní gon chéad scoigh an Dúin, ní arna siad mór an dul an cín sa gríomh. Ach le go dtí go charthúir sin, bégan áirithe dhéine, agus ba maras héis a bheith tíhíor gon réamhlóid peile a bhí a testáil.